پشتی دست سرکردنا بەشێک ji rojnamavان û çalakvanên sunûrê parêzgeha Duhokê bo cara yekê rêk hate dan kes û karê wan serdana wan zîndaniyan bikin. Ev di demekê de ye piştî borîna 8 heyva bi ser desteserkirina wan da. گهدار هاتیه گرد لای هندکی نناسیار و آکریل مالا خویسکو خو و کر رواندی و هست هیویس ما گهدار ندیدیه ولی اکسامبیا هاتی از دوی کوی چوی ما چو بکم نکو بکتی 10 دقیقه امیرگاه گهداری رونشتی خوریم و روستا گهداری جابوج نه و راستی گلک سربی تیک چوی و جیوای نخوشه گهداری گوته ام گرنا خو بسر بلندین قلت ام سر بلندین بيجو ناحين قلت خمامنا بنو قلت هجمة يقبل قاشنجيت همد ما بينو قلت خردرو كل عوض بونو قلت شو ابنا مو بون قلت ام سر بلندين قرناخو وخمامنا بن بس خلينا تلفوني بين اما هل نقل بيت اجي باشم و جيمه باشو بس ذي نقل بري در روجستيات و بي تلفونتي قلتي مواجهه هاي هدو خزانه تويل جلدي كايل جلزرلكتي همي چوينوير و ريك منه دوجم همي بچينه ده بس هدو خزانه تويل جل بجزرلكتي جلدي كايل چونه ده خوشكاوي و از بابي ما بچون قبيل نكرلي نده ام ببيني جو ام جاگه كادي زرينه و خب پیچکی لواز بو بس نهند يعني يلسر خوبو و كيفوي جرى که بیت نظر که هات و روشوی باش بو الحمدلله و هر یه پیوی بود گوتی امد بیتوانین نکو 6 سال 10 سال دیشم فری و بین امد بیتوانی ما چه گونه نکری افتش در و افتوانی داینا پالوانا همی ببنمانه و یه بیتوانه هەروەسا بەشێکێ دییەن دەستەسەرکردیان ڕێک پێ نەهاتەدان و کەسوکارên wan serdana wan bikin û ta niha dadgahîya wan nehatiye kirin. Kesûkarên wan jî dilgiranin û daxwaz dikin keysên wan bihête êklayîkirin. Bu mayê 10 heyva bavê min ê girtî li asayişa giştî Hewlêr. Nexirem neşeyne seredanê lê bikeyn. و هفتیا بوری دا حوالن من دی همی شیان سردانا کسکارن خوب بگن مگلک محاوله کرنه ریک سروکا پارلمان هریما کردستانی بس حتی نکر ریک من هاتیه دان الاسایشا گشتی همی هفتی جم سردان آسایشا گشتی دکین لحولیر بلی تا نکر ریک به من نهایت دان و ام وگاوین مای نه پنج خانواده به شیوهی که ریک به من نهایت دان که کسکارن خوب ببینی دیتنا وان زیندانیان جلای کس و کارین وان و آزارکا مزن اخسته د دلê wan da û daxwaz dikin ku ev serdaninkirina berdewam bin yan jî bihêne azadkirin çunkî bi gotina wan hemî bêtawan in. Merwan Yehya Şar, Pirêz, Duhok.